Bueno, desde logo non queda outra que tomalo con humor, pero esta intensísima calor tamén nos trae moi malas noticias, cousas que non nos gusta para nada contar, como son sustos dentro da auga e tamén, ollo, afogamentos, desafortunadamente. Só nos últimos días houbo que rexistrar a morte de 2 persoas e o rescate in extremis doutras 2. Mirade para aí, por exemplo, o pasado domingo, 15 de xuño, un grupo de piragüistas rescatou o corpo sen vida dun home de 72 anos en Boiro despois de sufrir unha indisposición. A mesma causa parece que pode estar detrás tamén do susto que levou un home no río do Barco de Valdeorras, do que de seguido falamos. Bueno, moitísimo cuidado porque este martes, claro, onte foi o día de máis calor e polo tanto moita xente bañándose. Este martes foi moi complicado para os equipos de rescate. Mirade para aí, empezamos en Portosí, na praia de Entrepuntas. Ali, un bañista rescatou a unha muller de 79 anos que ollo estivo varios minutos boca abaixo na auga sen sair. Este bañista é mergullador, quedouse mirando para a muller e vía que algo raro había, porque era moito tempo, el sabe canto satura, así que directamente lanzouse a auga e foi o seu rescate. Iba con unha persona pola playa e me dixo que había unha persona que estaba boca abaixo, que parecía que estaba buceando. Seguimos andando porque non lle damos importancia, ao final pensábamos que estaba buceando, pero aos 3 minutos así volveume a dicir: oye, esa persona sigue buceando aí ou tal, e eu que fago pesca submarina dixe, non pode aguantar máis que a min esta persona. Mirei e nada, me tirei ao mar, e ao chegar xunto a esa persona vin que era unha muller, lle din a volta e viña violetada, viña moi morada, viña moi mal, a verdad que cando dixei na playa, levei hasta a orilla, desconozco facer o que son os primeiros auxilios a unha persona, por non facelo mal, collín, fun a un restaurante que hai cerca dali, que é o Pescador aquí en Portosín. Chegou un helicóptero, chegou policía, tamén Protección Civil, tamén estuvo ali. Precisamente nese helicóptero levaron a esta muller ao Hospital de Santiago, onde está ingresada en estado moi grave. Estamos moi pendentes da súa evolución e tamén onte mesmo, por eso falamos dun día máis que complicado, vivíronse momentos de moitísima tensión na praia de Santa Marta en Baiona, neste caso con desenlace terrible. Morreu afogado un home de 76 anos que se estaba bañando tranquilamente nesa praia. Como dicimos, aí estades vendo o momento de rescate, moitísima tensión. O home nesa praia de Santa Marta de Baiona estaba se bañando tranquilamente, de repente a súa muller comezou a pedir auxilio porque vía que estaba en apuros. Achegouse a ele un bañista que levaba esa táboa de pádel. Subiron a esa táboa e sacarono, como estades vendo, á beira para atendelo. Estaba inconsciente, sen pulso, aínda así os equipos médicos tentaron reanimalo mentres o trasladaron ao centro de saúde da propia vila. Non foi posible, como dicimos, acabou falecendo. E no Barco de Valdeorras, como acabamos de adiantar, un grupo de mozos lograban rescatar aínda con vida a un bañista no río Sil que se atopaba sen respiración e flotando, xa totalmente inconsciente. Afortunadamente puideron sacalo da auga, facerlle a reanimación e así lograron salvarlle a vida. Hoxe estivemos con eles, precisamente, con eses rescatadores, con eses salvadores, e así nos contaban todo o que pasou. Este luns, un home foi reanimado e rescatado tras sufrir unha indisposición aquí mesmo, no río do Malecón, no Barco de Valdeorras. A rápida disposición de veciños e profesionais que se atopaban na zona foron quen de salvarlle a vida. Cando a miña parella me dixo lánzate a auga que aí está pasando algo, eu dixenlle non, é imposible que sexa alguén porque senón as súas amigas percataríanse todo. Pero nun segundo momento que me dixo lánzate, eu fume e xa me lancei. Yo estoy lavándome la cabeza y digo, uy, ¿qué pasa? Se levantaban de la toalla, vi a Andy que salía de su toalla corriendo y ya fue cuando dice, ¿qué pasa? Le dije, ¿qué pasa? Y una de las chicas, sabe que soy policía, se acercó a mí y dice, ¿a quién tengo que llamar? ¿A qué número tengo que llamar? Y yo, llama al 112, se está ahogando. Y yo, llama al 112, que yo llamo a la ambulancia. Estaba aquí tamén outro compañeiro que foi o que se lanzou comigo, Andy. En ese momento xa nos lanzamos os dous e xa fomos capaces de lograrlo sacar. Cuando lo sacamos estaba azulado, o sea, con la piel cianótica, y estaba inconsciente y no respiraba. Y ya estaban casi en la orilla, me metí un poco en el agua, ayudé a sacarlo y ya empecé a hacerle la reanimación. Se puso a hacerle las suflaciones de ahogado, vomitó agua, lo giramos entre los dos, vomitaba comida y parecía como que empezaba a respirar. Yo le decía, sí que respira, sí que respira. Hacía así, muy poquito, y ya dejaba de respirar. Otra vez, yo le dije, vamos a darle la vuelta, otra vez, sigue con las compresiones.
y Miguel seguía con las compresiones todo el rato. Y así lo hicimos varias veces. Foron como 10 minutos os que tardou a ambulancia, pero... Sí, porque aparte los controlé por reloj. Foron rápidos, todos en chegar. O rato que tardou a ambulancia, que sí que foron sobre 10 minutos e sí, fixéronse interminables, a xente decía que levaba muitísimo máis tempo, pero a verdade que foi todo moi rápido. Y bueno, hasta que llegaron mis compañeros, llegó la ambulancia con médico y enfermera y ya lo intubaron, le dieron una descarga y ya empezó a tener el pulso. Es algo importante que necesitan saber los médicos, cuánto tiempo estuvimos con la RCP, que nos lo preguntaron, y sí que lo controlé. 10 minutos, y en los 10 minutos llegó la ambulancia y ya se pusieron con el DESA, y estuvieron otros 10 minutos que le recuperaron el pulso. Yo pienso que cada minuto y sobre todo al principio cuenta mucho. Crees que toda a poboación en xeral deberíamos saber un mínimo para saber actuar nestas situacións? Sí, yo creo que tendría que ser una asignatura en el colegio obligatoria para todos, sí, sí que es verdad. Eu coñezco os fillos, sí, non falei con eles porque sei que son momentos duros, a verdade. Bueno, o que me pueden enterar que a persona sigue estable e que, bueno, nos próximos días sí que se irá vendo toda a evolución. ¿Sí? Darle un abrazo a la familia y mucho ánimo.